салом, имрӯз душанбе 3 октябр аст. ман Хиромон Бақозода нашри имрӯзаи ахбори озодиро тақдими шумо мекунем. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. эълони ҳукми журналист Абдулло Ғурбатӣ ба вақти дигар гузаронида шуд. вакилаш аз додрас хостааст ӯро бегуноҳ эълон кунад. ҳафтаи ҷорӣ лотереяи грин-картаи амрико шурӯъ мешавад. шартҳои нави аризаи грин-карта барои шаҳрвандони тоҷикистонро консули амрико шарҳ медиҳад. аллакай онҳое ки грин-карт бурд карданд метавонанд суҳбатро дар душанбе гузаранд ва ба алмаатон нараванд. ин бисёр муҳим аст. ҳаҷми содироти ғаллаи Украина ба давраи пеш аз шурӯи ҷанг наздик мешавад. оё қимати орду гандум дар ҷаҳон ва ё тоҷикистон арзонтар мешавад? мо содиротро наздик ба 5 миллион расондем. ин натиҷаро пеш аз ҷанг доштем. умедворем ки ба ин тартиб пеш меравем. додгоҳи ноҳияи Шоҳмансур эълони ҳукми журналист Абдулло Ғурбатиро ки қарор буд имрӯз содир кунад ба таъхир андохт. мақомот хабарнигорро ба зӯроварӣ нисбати кормандони милиса ва узвият дар созмони ифротӣ айбдор мекунанд, вале худи ӯ гумонҳоро беасос медонад. тарафдоронаш бовар доранд ки ҳабси Ғурбатӣ ангезаҳои сиёсӣ дорад. Алишер Зарифӣ ва Барот Юсуфӣ аз душанбе сабабҳои таъхир дар эълони ҳукми додгоҳро таҳқиқ карданд. қарор буд ки имрӯз дар боздоштгоҳи муваққати шаҳри Душанбе ҳукми Абдулло Ғурбатӣ, журналисти боздоштшудаи тоҷик содир шавад. аммо вакили дифои ӯ бо нашри як хабарномае эълон кард ки мурофиа ба дигар рӯз гузошта шуд. вакили дифои Абдулло Ғурбатӣ дар мурофиаи додгоҳӣ ба кофӣ будани далелҳо шубҳа карда онро ба додрас пешниҳод кардааст, вале ӯ аз додани тафсилот худдорӣ кард. вакили дифои Абдулло Ғурбатӣ аз додрас дархост намудааст ки Ғурбатиро сафед ва аз толори додгоҳ озод кунад. дар ин мурофиаи додгоҳӣ низ наздикони Абдулло Ғурбатӣ ба толори додгоҳ роҳ дода нашуданд. айбдоркунандаи давлатӣ рӯзи 29 сентябр дар мурофиаи дуввуми Абдулло Ғурбатӣ аз додрас хостааст ки ӯро ба 8 соли зиндон маҳкум кунанд. ӯ ба иттиҳоми таъхири намояндаи ҳокимият, истифодаи зӯроварӣ ба муқобили намояндаи ҳокимият ва иштирок дар фаъолияти созмонҳои мамнӯъ айбдор мешавад. манобаи боварибахш мегӯянд, Ғурбатӣ дар бозпурсиҳо ҳамаи иттиҳомотро рад кардааст. созмонҳои ҳомии ҳуқуқи хабарнигорон ва баъзе рӯзноманигорону фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ боздошти Абдулло Ғурбатӣ ва 6 хабарнигору блогери дигари тоҷикро дар бештар аз 4 моҳи ахир беасос номида озодии онҳоро талаб карданд. хешовандони блогер ва журналисти дигари боздоштшуда мегӯянд ки таҳқиқи парвандаи Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ҳафтаи оянда дар Душанбе оғоз меёбад. додситони ӯро ба даъвати оммавӣ ба ифротгароӣ муттаҳам мекунад. зимнан сарнавишти ин хабарнигорон ва аҳволи расонаҳои Тоҷикистон дар як нишасти Созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар шаҳри Варшава баррасӣ шуд ва бисёре аз ҳозирони нишаст ҳукумати Тоҷикистонро барои азияту озори хабарнигорон сахт танқид карданд. Зарангези Наврӯзшоҳ гузориш медиҳад. дар ин толор дар Варшава хабарнигорону фаъолони тоҷики муқими Аврупо вазъи озодии баён дар Тоҷикистонро матраҳ ва аз афзоиши фишору таъқиб ва боздошти журналистон нигаронӣ карданд. онҳо соли равонро барои расонаҳо ва фаъолону ҳомиёни ҳуқуқ дар Тоҷикистон фоҷиабор хонданд. хайрулло Мирсаидов, рӯзноманигори тоҷики муқими Аврупо, дар ин ҷаласа аз сарнавишти хабарнигор Абдулло Ғурбатӣ ёдовар шуд ки ин шабу рӯз баррасии парвандаи ӯ дар додгоҳ аз рӯи чанд модда, аз ҷумла узвият дар созмонҳои мамнӯъ идома дорад. کسی تا حال در تاجیکستان با این بند قانون از بازداشت رها نشده است. در 9 ماهی که من در بازداشتگاه بودم تقریبا 400 نفر را آورده بودم. از این تعداد 45% افرادی بودند که با همین جرم ایبدار می شدند. در میان آنها قریب نفری نبود که شکنجه نشده باشد. آنها آدما را تا امضای سند اعتراف شکنجه می کنند. یگان نفری آنها آزاد نشدند. مرافعه ها در خود بازداشتگاه ها انجام می شوند و همگی 10 دقیقه ادامه می کنند. дар нишаст ба афзоиши саркӯбу фишорҳо ва ҳамлаву таъқиби журналистон махсусан пас аз ҳодисаҳои Бадахшон таъкид карданд. ба гуфтаи намояндаи Кумитаи дифоъ аз хабарнигорон ҳам вазъи озодии баён дар Тоҷикистон дар 5 моҳи ахир шадидан бад шудааст. Рустами Ҷонӣ, рӯзноманигори тоҷик, аз фишор болои худ ва ҳамсараш шикоят кард. баъди бозтоби ҳодисаҳои Бадахшон шахсан ман ва ҳамсарам Анора Саркорова мавриди фишору таъқиб ва таъхир қарор гирифтем.
баъди саркуби бераҳмонаи эътирозгарон дар рӯшон таъқиби шадиди фаъолон шурӯъ шуд. Начались масштабные преследования активистов. мавзӯи вазъи озодии баён ва хабарнигорон дар тоҷикистон дар доираи нишасти арзёбии ҳуқуқи башар дар Варшава дар ҳоле матраҳ шуд ки ҳоло дар тоҷикистон дасти кам 7 рӯзноманигор паси панҷара ҳастанд ва ба ҷиноятҳои сахт муттаҳам мешаванд. ташаббускорони ҷаласа бо намоиши якнавор ба ҳомиёни ҳуқуқ ва ширкатдорон аз сарнавишти хабарнигорони боздоштшуда далери эмомалӣ, улфатхонум аҳмадшоева, завқибек саидаминӣ, абдулло ғурбатӣ, абдусаттор пирмуҳаммадзода ва хушом ғулом нақл карданд. мақомот мегӯянд боздошти хабарнигорон ба фаъолияти касбии онҳо рабте надорад, аммо пайвандони онҳо ва созмонҳои журналистӣ бар инанд ки маҳз кори хабарнигориашон боиси боздошти онҳо шудааст. дар ҷаласаи арзёбиҳои ҳуқуқи башари созмони амнияту ҳамкорӣ дар аврупо ки дар Варшава ҷараён дорад, таваҷҷӯҳ ба Тоҷикистон зиёд аст ва бештар манфӣ. дар чандин ҷаласаҳои ҳошиявии ҳафтаи гузашта ки бо ширкати гурӯҳҳои мухолифони тоҷик барпо шуд, мавзӯи Тоҷикистон матраҳ гардид. дар бораи хеле бад будани вазъи ҳуқуқи башар, саркуби журналистон, блогерон ва фаъолони ҷамъиятӣ гуфтанд. ҷаласаи ҷудогона дар бораи саркубҳо дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон буд. мавқеи мақомоти тоҷикистон ба иддаои фаъолону ҳомиёни ҳуқуқ дар нишасти Варшава маълум нест, чун ҳайати расмии кишвар имсол дар ҷаласаи арзёбии ҳуқуқи башар ширкат надорад. ҳаҷми содироти ғаллаи Украина ба давраи пеш аз оғози ҷанг баробар мешавад. бо гузашти 2 моҳ аз созиши Русия ва Украина ки бо миёнаравии Созмони Милали Муттаҳид ва Туркия ҳосил шудааст, ғаллаи Украина дубора аз тариқи баҳри сиёҳ ба бозори ҷаҳонӣ содир мешавад. Украина аз содиркунандаҳои калидии ғаллавудонагӣ дар ҷаҳон мебошад ва ҷанги беасоси Русия қариб ним сол ҷараёни содироти гандумро ба ҳам зад. гузориши Садои Амрикоро дар ин бора ҳамкорам Шаҳлои Абдулло тақдим мекунад. дар ин киштӣ ғаллаеро бор мекунанд ки бояд ба Афғонистон бурда шавад. чунин киштиҳо аз 1 август ҳар ҳафта ба бандари Одесса ворид мешаванд. он дар доираи ташаббуси ғаллаи баҳри сиёҳ роҳандозӣ гаштааст ки содироти ғалладонаи Украинаро дубора ба ҷаҳон оғоз кардааст. ҷанги Русия бо Украина содироти маҳсулоти муҳим аз қабили ғалла, ғизо ва нуриҳои минералиро коҳиш дод ки боиси боло рафтани нарх дар ҷаҳон гашт. аз ҳама чизи муҳим барои мо ин аст ки ҳаҷми содиротро бештар кунем. моҳи август хеле натиҷаи хушбинкунанда дошт. мо содиротро наздик ба 5 миллион расондем. ин натиҷаро пеш аз ҷанг доштем. умедворем ки ба ин тартиб пеш меравем. украина яке аз бузургтарин содиркунандаи ғалла дар ҷаҳон аст. ин кишвар ҳамасола ба бозори ҷаҳонӣ наздик ба 45 миллион тонна ғалла мефиристад. содироти ғалла рӯзи 22 июл пас аз созиши Украина ва Русия бо миёнаравии Созмони Милал ва Туркия дубора барқарор гашт. ин созиш имкон медиҳад ки маҳсулоти содиротӣ аз бандарҳои Украина ба баҳри сиёҳ бехатар убор кунанд. мақомоти Украина мегӯянд созиш барои рушди кишоварзии Украина кӯмак мекунад. бештари аҳолии ҷаҳон аз камбуди ғизо ранҷ мекашанд. агар аврупоиҳо инро дар болоравии нархҳо эҳсос kunand, дар кишварҳои фақир мардум умуман чизе барои хӯрдан надоранд. бозгашти Украина ба бозори кишоварзӣ нишонаи он аст ки акнун мо канори онҳоем ва метавонем ки миллионҳо тонна гандумро содирот кунем. коршиносон мегӯянд содироти ғалла аз Украина барои ба эътидол овардани нархи маводи ғизоӣ дар саросари ҷаҳон мусоидат хоҳад кард. фармондеҳи ин киштӣ мегӯяд ҷанг ба тиҷорати баҳрӣ ҳам таъсири калон расонд. ин ҷанг ба ҳама таъсир расонд. ҳеҷ кас дидани ин ҷангро дӯст намедорад. мо мехоҳем ки ҳама ҷо сулҳ бошад. сардори корхонаи бузурги кишоварзии Украина изҳори умедворӣ кард ки бандарҳои содироти ғалла мисли қабл кор хоҳанд кард. воқеан ҷаҳон ба ғалла ниёз дорад. талабот ба он дар ҳама кишварҳо вуҷуд дорад ва мо бояд ин тавозуни амнияти озуқавориро дар ҷаҳон нигаҳ дорем. бино ба пешбиниҳои Созмони Милал дар пайи ҷанги Русия бо Украина дар 41 кишвари ҷаҳон то 181 миллион нафар метавонанд ба буҳрони ғизоӣ ва ҳатто гуруснагӣ дучор шаванд.
قرار است همین هفته موسم لاتری حقی اقامت در امریکا که با نام کارت سبز یا گرین کارت معروف است شروع شود. قبول عریضه ها با گرین کارت 1 ماه دوام می کند. در موسم امسال گرین کارت چند تغییرات پیش بینی شده است. تود هیوز، کنسول ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان در یک صحبت با همکارم سربیناز روح‌الله درباره شرایط آزمانی لاتری گرین کارت و تغییرات نو در این موسم گفت. تشکری زیاد. گرین کارت یک برنامه عادی است و آن به شهروندان کشورهای دیگر امکان می دهد توسط آن برای مهاجرت به آمریکا روند و در آنجا کار و فعالیت کنند. برای آنکه در این برنامه شرکت کنید، 2 شرط را اجرا کنید. یکم اینکه شما شهروند کشوری موافق باشید، یعنی تاجیکستان با این موافقت می کند. دوم باید داوطلب مکتب میانه را ختم کرده 2 سال تجربه کاری داشته باشد. That's it. Then they apply at dvprogram.state.gov and if they're selected, they move along in the process. در شبکه‌های اجتماعی گفته میشد که یکی از تغییراتی که امسال در سپریدن همین گرین کارت است، این بیکار شدن شناسنامه خارجی است. آیا این تا کجا واقعیت دارد؟ So I would say the biggest change for the diversity visa program in Tajikistan this year. الکی آنهایی که گرین کارت برد کردند می توانند صحبت را در دوشنبه گذارند و به المعتان نروند. این بسیار مهم است. درست است امسال داشتن شناسنامه بین‌المللی برای داوطلبان شرط نیست. همچنین داوطلبان باید 3 مشورت را در یاد داشته باشند. یکم اینکه وقت شما عریضه را پر می‌کنید، در آخر به شما رقم تصدیق دیوی را پیشنهاد می‌کنند. آن را باید تا زمان اعلان نتیجه ها با خود نگه دارید. دوم، عکس یا صورتی که شما پیشنهاد میکنید نباید از 6 ماه پیش گرفته شده باشد. سوم این است که هنگام پر کردن عریضه شما باید حجت‌های تصدیق کننده شخصیت، شهادتنامه و شناسنامه تولد را با خود داشته باشید. وقتی که به شما سوال می‌آید که شما در کجا تولد شدید، شما باید اشتباه نکنید. بیننده ارجمند، صحبت پررا و قاعده های نوی پر کردن عریضه کارت سبز را بعد چند ساعت در وبسایت رادیوی آزادی تماشا کنید و خوانید. در همین کانال آزادی ویدیو هم نشر می شود. در باغ مرکزی ناحیه بالجوان چندی از درختان باغ را با چترهای سفید پوشانیدند. چترهای سفید ارچه‌های سبز از کشورهای سرد آورده شده را از آفتاب پناه می دارند، چون این درختان همیشه سبز تاب آفتابی سوزان تاجیکستان را نداشتند. در گذشته در بعضی منطقه ها این درختان زیبا و گران قیمت در فرصت کوتاه خشکیده نابود شدند. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. ارچه ها به میدان پرچم و نشان دولتی در ناحیه بالجوان از خارج آورده شده است. این میدان را 1 سال پیش پرزیدنت کشور بازگشایی کرده بود. مقامات برای خشک نشدن ارچه ها از تمام وسیله کار گرفته اند. همه ارچه ها به متای سفید پوشانده شده است. در حکومت محلی میگویند که این تجربه را بیرون از کشور آموخته اند. متای سفید درختان گران را از نورهای آفتاب و خشکیدن امین نگاه می‌دارد. اگر شما اهمیت بودید این ارچه و ارچه اودین نیست. این ارچه ها دیگه جو آوردگی هستیم. اینا گرمی زیاد طاقت فرسا نیست. ما با همین خاطر ما در اینجا مخصوص متخصصان داریم که همون را نگاه ببینیم. ولی با وجود همه این کوشش ها برخی از ارچه ها دارند خشک می شوند. این میدان از میدان های شهر و نواحی منطقه با سبزکاریش فرق می کند. در اکثر شهر و نواحی بعد افتتاح میدان ها درختان خشک و یک قسمتش کارناشه می شوند. چون این حالت در مومن آباد، خوالینگ و شهر کلاب رخ داده بود. اما در بالجوان میگویند که آنها برای سبز نگاه کردن میدان در تابستان تفسان امساله آبدهی را دریغ نداشتند. بالجوان ناحیه کوهی است و هر یک خاندان 4 پا دارد. مالوگاو هم با دیدن سبزه به این طرف می آید. چندین نفر هم در اینجا گفتند که میدان پاسبان ندارد، اما مقامات این را رد کردند. ناحیه بالجوان در جنوب تاجیکستان جایگیر بوده 40,000 اهالی دارد. و خبر و گزارش‌های بیشتر را از سامانه رادیوی آزادی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید.